lo yin dang ta a chumi le sans ko som sari panga emergency indergandi na withdraw la chu zan lai taka atheng bokani so an parliamentary session kanti midnight zan lai taka an nei chu voi thum mani chu kanin dan kum le emergency withdrawal le GST zan laya an puang ani ichon kan GST hi Bhutan hian an lo zom vea kan GST ang deuh hlek hian an ti vea ichon eta hian thil free tak tak eng maom lova phone ni leya engemaw free an pedon chen ipon ta khan tax om vekani tichuan hei hian amain vet kan naya vet chi sang sang re chi sang sang som pasari oma se som pathum om boka chu ti bo vekani avain ama chu petrol hi vet noya lom tu na hen kan chet tur chu GST noya om lova state tin hian kan du za petrol hi kan charge thei ni mania budget zir ho nia khan kafakal vea BJP ayo in hei pi te ni hen kan kala ta chuan zona ka siamani tax ramdang states dang song in taxi anti sang veka kan ti san tax kati petrol man anti sang veka kan ti sang ve turani atiringo tani chuan kan ration card var nei hopon che so panga atang khan somthuma anti chawa chuan ke chu ka ding veta asang hi poilo theya aniam hi poi thei kan state hian enge chuta chuan invent na tur engwangin nge hei hi kan ti san state dang pon an ti sang ti ringot kha kanin ma na tur ani lo ni antinan Tamil Nadu te chu tuna Russia oil kha ni ten 1.8 million barrel kha unrefined top mai ni an export lo reng achan ve top kha Tamil Nadu an mang mai ni an mang na salutuk chu engwange condition an state ta khan man na tura tam lutuk tinani an state chu ki ta mani expenditure an state kha ho saltuk an ni chuan khatenga oil refined kha an state ta khati zo zai alu thei chuan income atam dona sumleng wa atam dona dule petrol te chu lo ti sang ang miang keini ramang tho chuan nei lowa petrol man ti sang khan mi pui ko ta tengin sum kan la don ti na ni mi pui ko ta sum atlem do chu chuanin sum ativanga insan tlemang mobile phone len tlemang chu tiang sel chu ania kan state anga chuan ati chi lawani he thil hi enge in base a consequence enge thlengdon in CMT in zona ka siama an chang thei lo ni TBC te po economy san ni lawa an chang thei lo ni macroeconomic city mai an lawa tu na hian kan seta chia sumawang em mai ni Mizoram sarkar Mizoram manga chuan thil ti chi ani lo ni te chuan Mizoram a hian tax kan lak hi atlem tual ti kan ria hei poi mai ni tax hi GST san chuan GST san tual chuan kan rama hian thil tha business a thani hi kan ti thei do ni ma sa tlem tual chuan apoi le ti na ni hei Mizoram ena kan malang na tur tam taka oma GST niam chuan bungrua alo bungrom man atlemanga service man atlemanga chuanin kan purchasing power ati sang don ani nang ni te kai ni te rural ami te thingtlang ami te kan lo ho sa tual don ani tuna hian chu thil tu mani chuan automobile kan ti te construction kan ti te cement kan ti te healthcare kan ti te heng ho tan hian a tha don ani investment thar kan nei thei pha don ani chu mi pui kuta sum tam tak om dona chu he thilina atum chuni tani chu ti rual chuan singur kan ti sual na ponin te om chi zuman kan ti te meizir kan ti te khatiang ho zong kha
40% ama ai sang de ati thau box ya cho ke niang zoram vai lo nei tui mel tak khau tan khan a tha khop mai heng ho kan ti lo pha don ani chuan hela hen kan share tur chu are ta tlang niam miaw wangin sarkar hian cheng tam tak alos don ani alos za tur po an chu thapa Mizoram hian hemi wang hian viable che sang ru borvel kum khata hen kan lo sanga Kenyang state tan son apoi mel khop mai ama ro chu India ram pum pui ta na ro chuan so trama kan lo sang chuan medium tram kum thum so tram chu kum khat medium tram kum thum sarkar hi arin recover det don ani long term a phei chuan sarkar tan a tha em don ni nang le ke tan hian a tha don ani June tha khan 29% in ama kumai kan hiam Mizoram chu 42 crore mo kan hiam thazar zarani every tha khan 28% in kan hiam ani May tha khan 26% in kan hiam ani kan GST collection in hiam thazar zarani miram chu sang zar ke ni he amangan thla khom mai he kan sum lak lu na ro pui takania chu engwange kan ti chuanin Central Chungchanga project local hey NHIDCL kan ti te mirama chuan 30 kilometer kan ti mi kha pu Philip kilometer ni khata 26 kilometer kha ka sia dan ania pu Philip an 36 ating ka sia khovela kong siam chak ber ani NHIDCL hi Mizoram chuan an siam lei thailo Mizoram version no siam lei thailo ding tlat meni kan president zaum tak hawin kan zuk tlo kha khua that lai zong in kan chola a that lo lai siam kan tum le a NHIDCL pon Mizoram chuan thil ti lei thailo NHIDCL ina nan tho lei thailo wang hian kan tang thlap mai ni tin hei Swades Darshan tuan Swades Darshan DPR ka siam meka poisa tam khop maya crorza te tuna hianin Mizoram pon na sata Swades Darshan 1 auma 22.01 itoa sum kan mun me ni heta contractor ho hianin sum GST anpe thalawani chu wang chuan kan sum mu kha alo tlema tin poile chu hey PWD inamem ka helawa zoi ten kan soyanga tian tinek na ka har san nan siama department work in antilemetry lo kan do wang hian departmental work a hian GST en pvc lova hey hi kan GST niam na chan ber pakhat ani bokani thil poi takani tin a file thiam lo kan tam e purin amokha aran kalwa GST khati veringo to puriman omok pokha a file si lowa nil po ha file char turania a file lo wang cheng zanga kha choi ve thatin ringot maini poisa kan choi char GST nei veringot kha kan tam lu tunga kan file le thiam tak si lowa tin ITC po kan file thiam lowani ITC hemi kan claim mi in return kan file lo wang hian ITC mi na claim thelo ni ITC kan tiam zia chu ama ka chon vet system ka chuan tax kan penon meni to na chon GST a chon tax pack no nom to lova 18% mi na lo pack to chuan keiman 18% kha ka pack ngai to lo ama mi ten lo pack to kha chu pack ngai to lo chu mi pe to lo tur chuan ITC ka claim nga ya ITC kan claim charami to na po hian ITC claim lo hi ke ni pon kan nga lu tu ke na po tax kan phone na mi mala po 7 crore claim thailo khano mani cement tela mi te kan la anni khanin GST min lo bill box si lo wa rot te kan la GST lo win kan ti khan kan ti zela ITC claim lo kha tam takan ne ya
heng GST dor nei ho hian rot te cement te tiang nei ho hian ITC claim du ho 10% in an lo sal ve le thina ni mo noi ni te noi thum te an lo lep ka soyam je chu ITC kha an nei chuang rui mai ni heng ho hian sum dong ho hian chu ITC claim du ho alemin an va pe chonga chu chuan 10% 15% te an lo e ve thina ni chu tiang chuan nung thakin he ton na ani meng chu kan thil GST dana ni a technical lang renga ngai thla konwam lo mai theya then khatan a boring theya ka sai du chu ram zong hian GST hi nei an du Donald Trump apuk khana du adu em a thati em ani ma se an nia chuan federal system an nia apna in an kala vet pon la mang phana an ni te chuan ti khan state tin khuan an du danin an tia kong an kan donin state dang dei an lo nei ati khuan a har sata em mai ni helaya chuan BJP rorel nan hoya chuan India ram hi mun khat top ani viral te kapel hian state dang chu lo ni dei ma se texas kan en chuan ram dang ani talo ni thila ol vecta ni tunami a phei hi chuan long rana mason na tam tak hei hian min thlan dona thil lo mom takani chuan pumodia pol te kan nia thil ro pui tak a thlenga FCA ten ti soi cha kom khop mai lo turania pudu oman 2023 mo election don khan gawatia BJP te zukmuwa pudel son hena kal puyemoni an soidan mangin karvaran chuang ti te khan sia airport BJP le ZPM an thokho done an tia MNF le congress hom phur to mai sia chumi miril ru la koinan tuna FCAA hi Forest Conservation Amendment Act hi a hlawom theyang berinaran soi chuakta chu ni lo se soi mi lawang chumi wanga hlau ta sup kan ni tani a hlau tur sia piang hi mi fing emo kanin tia chuan ama athu soi ui na lo ka eti zong nei zawa ma thu soi wange naman ama kha volet le a hlawom lo he gan zir chianga ti le chuti reng chuan a chefu lei thei lawa FCAA ten that zia chu Forest Conservation Act 1980 akha a thanti man sei sel lawa FCAN soi sela FCAN soi sel chu a amendment kha thalo wan ti nania a amendment a khan soila thalo ti lai khan nei le bok chuang si lawa kami FCA 1980 a chuan central dil la ngai sin NSIDC elin malang naran nei don ta se central dil la ngai chuan NSIDC kongran siam don ta sen ti dan tu chu khoi nge ti chiat don eng department noi om nge forest department ange ma UDNPA nge nia rural development noi ange education nge mi malram ko frante wai me te su chedo nem khang ho song kha district collector ne na an siat tiranga district collector chuan VC a siat tiranga chuan compensation kha an penga Land Acquisition Act 2013 kan nei to chumi mangsul compensation an peng chumien peng ma lo chu kong khalai thiang lo ni tok mai ni FCA ni mo FCA ni mo kha kan ni lo ni kan ram min chu sak ten tia hei lo po hin laran ti le don hei thil lo om de tu lau tur tam tak ki kan pha hian ain chapa central sarkarian pastor tian
อันไหนเจ้าให้ปอยนั่นซอยเราเสียกเลยโดนนี่กันรำมินชูสักนาดานแต่ชู Land Acquisition Act ขานิตานี่เต็น Atomic Energy Act ติดแต่ขานิตานี่ Railway Act ติดแต่ข้างหัวข้ารำมินชูสักไทยนาดานส่วนนิตานี่ Forest Conservation Amendment กันติด Conservation อันนี้หุ่มหิมนั่นละมันนี่ทิ้งกุ้งละมันนี่อินชูสักนั่นละมันนี่ละวันนี้ปักละฮิซาเพียนทิลเฮียนไงตัวละอาฟูเบอร์จุดๆเกนี่พอเฮียนกัน against อ่างายนี่ที่ไล่ข้ากันใส่ดัวค่อยไล่มาตัวนักกันบัวยังเฮียนันบัวโลคู่กัน inner line reserve forest อาสัมเนี่ยนักกันรำรีแต่พอคู่กิโลเมตรจะชูงออกมาอันนี้ขวานินinner line reserve forest อันติเวทเอากัจจา reserve forest อันติเวทเอากันรำมินชูสักอันตินติเวโลเกนี่ชุกันชูสักกันติดรัดไม่นี่คนไล่คู่เหตุมังควานกันในเทียนักน่ะข้า Forest Rights Act ออกมา2006เอามาข้ามีมังควาน Forest ที่ในเทียอันนี้คนไล่คู่กันมีเตอันออกมากันมีเตอันชวน tribal อันนี้บอกชวน Forest Reserve กันในเทียนี่ให้มี Forest Rights Act มังเฮียนเขามีกันนักคู่กันละเล็ดเทียนี่การ President จากตักมังเฮียนินคนไล่คู่ในเล็ดแต่หันตุเมล่าทรายกันเองให้ผู้วานแต่พอนมาForest Rights ข้ากันเคลมเทียนี่ที่ไล่แต่ข้ากันใส่ตัวนี้จุรอเว้Dr. Zonuntluanga, lombe.